Rygio car efo secret cameras. Chos dwi'n mynd am scenic drive. Efo met fi actor Owain Arthur. Iawn oes? Iawn, Gar? Mae o fyny o Llundain o chydig o ddyddiau. A da ni bob tro gael banter hilarious. Iawn, Gar, beth ti'n siarad o? O, efo chdi, met? O, ia? Ie, lle dyn ni'n gael mynd? Dwi'n lle ti'n ffansi mynd? So ni'n gallu mynd trwy Llanber, dros Wyddfa, lawr am Dyffryn Ogwen, a dyn nôl rhwng Castell Gnarfon a balli. Dwi eitha licio industrial estate ma. Industrial estate, ia? Ie, o'n i'n Sbin, ie? Iawn. Oce, lad, be bynnag sy'n eich di'n apus, Gar. Da ni ddim di cael permission i ffilmio yn enll arall. So, da ni'n cool yn mynd yn car yna, Gar. Dwi'n sôn mor cool. Oed. Ti fo sheds? Ti eisiau sheds? O, sbien a dyn y mirror drws na fan o'n. Ie. Ti'n cyrro? O, ti'n edrych yn cool, de. Mae hwnna yn cool, yndi? Ti yn cool, de. Mae rai fi ddweud, de. Ti di bod yn stand-in i James Cockton dipyn o weithio do? Do, ipyn o weithiau, de. Ti eisiau gwneud carpool karaoke efo fi? Na, paid i roi radio ma'n. Pam? O, gynnu fi cyn pen. Ca. Da ni ddim efo trwydded i chwarae radio. Ti'n mynd sal, nagwyd? Dim bach. Ella bod y spectol, man. Ie, tynnu spectol off, wan. Tynnu spectol chdi off, ia. Dwi'n mynd i picad fewn i weld met fi sedyn, oce? 2 funud fydda i, oce? Ta, mate, 2 funud, ia? 2 minutes. Oes, dwi'n mynd i weld un... Dwi'n mynd i weld ffrind, no beth. Ti'n mynd i crac y ffinast? Ti'n mynd i gadael crac i fi? Oes! 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 Owain Arthur! Owain! Oes! Dwi'n meddwl bod fi'n gallu gweld o. Nes ti'n gadael ffinast y gwrdd? O, sori, met. Beth oedd i stuffi moedd? Ti'n gwybod beth sy'n digwydd i epas mewn cart poeth? Be? O, dwi'n gwybod gofyn o'n i mwyn am byd. O, ie, na, chdi, tydw i ddim. Cos ti'n mwyn fod i adael ci mewn cart na. Na. Cofn i'w drifio off neu beth. Ie. Na mynd i sal. Sori, Neu Gar. cachu mwan. Na, mynd o eto. O, Ti'n edrych y boeth, de? dwi teimlo boeth hwn. Eis fain ti'n drifio? Sti be? Hir, sti. Samsau hir, sti. Dwi wedi bod i gael lessons am few months. Do? 24 months. 24 months? Pwy di boi na fan da? Oes di o? O ie. Weirdo. Wirdo. O camera. Boi eisiau llun o'na chdi. Ignorio fo. Ie. Be dda'n neud yna da? Dwi'n siŵr bod wedi cael ei dalu i fod yna, so swn i'n poeni amdano fo. O, di cael ei dalu, yndi? Mae Owain di spotio cameraman ni. Dwi'n gwybod bod chdi'n ffilmio, di? Sut? Dwi'n gweld y cameras yma, de. A gen i radio mic yna fi, de. Dwi'n meddwl bod Owain yn dechrau mynd yn suspicious. Ti wedi gweld am dashcams? O, dyna beth di nhw? Ie. Insurance a balli? Insurance a felly. Ie. Close one. Ti'n cael swper un o? Fish fingers, beans and chips. Be ti'n cael? Chips, ie, ti'n cael chips oed? Dwi yn love your chips. Love your chips. Love your chips. Ysdi be? Ham a gwyd dwi'n mynd i gael, de? Efo chips? Efo chips. Oh yeah. Oh, Chip, chip, yeah. chips. Chips. Chippy, chippy, chippy. Hogia chips, Danny. Chips. Hogs and sclods. Hogs and Sclods, yeah. The chip boys. Chip boys. Diolch am leftos. Iawn, Gar. Ys i'n journey yn, de? A fyd, good pants. Good pants, de. Hogs and sclods, de, boi. Hogs and sclods, chips. Ta boy. Ta boy. Ta de. Chips! Hey, Gar! Ta boy. Corn, ia? Corn, classic. Honky for your cogni. Ta boy. Ows!
Dwi wedi gadw cameras yn y car. Ows!